O dia folo fa talo fa tu Samoa I lau fa fo ma wele nei vanga le via fi ina ua fa mi no te wo te nei le July 5 e le tei manjo ya o te roi ni usila nei I le tautua fa wa wa Blue TV mai se foi o le por kalame o le Tautai A'e ma le manuia Tautai A'e ia le fita I tunga mai se foi o le soifua o tanto tu no Tautai A'e ma le fia mai se foi o le anga le o le dua wa tai da bailo to soifua me se foi o lo vivai ia ile dei foi so lua se fulu ma tasi a so lulu o le masina fai o le nei to sanga fefeli ile le fele le o le o asori o ia joe o se anga le o joe mamao ai tanto patipatia ma fa mana tuina le aso wa fai lunga ina ile lalolangi antoa o e kirisiano na soifua mai ai lo tanto mesia ia ile dei la aso te fa talofa mo o folo fatu ia mo ngā lofa ma whaatu lima, ma wha malo I lo Taupea, ma lo tau mamalu. O whia lava le tafa o le fōua e maua mai le tātou prokalame, mai se fōi o le whaasalaunga le au nanga lau Blue TV, ma lo le folau, ma lo le tautua, ma lo whai o le whaiva. Ia, mana tua ai, I wha malo ngā fo I whaatama soali I ngā le atunu, ia, o whaiva o ngā tei whale, ma whaiva fōi o tua vao, mana tua. Ia, awa a ta seu, ia, mausu seu o li seu. Ia ai taputa po ia faiva ma e mremuia ia e pe ia la o tala fa bai wo totongi o se wala ngatila wo fa pulo le tualima fa malo fa yo le faiva ia o tala fo I ya lo fanga o ngate fale wo atue tautai o le famrula e do tau fai pu ele matila male o felo ai le lofa male anga le o le tatou matai sili le langi ia ia le langona ma wolunga o Asiata Pio tatou porkalami o lo o vai lo tutusa e le tua lo tātou manuia. Awa o ia o le tua o manuia, o ia o le tua o folaunga, o ia o le tua e tai mua au I me malava. Tātou te whaia, po o whea e wheta aloloa ia I lo tātou uturu, whe malanga I se sae o mātū o saute o se sifo. E mua au e muli au lava le tua malona nganga pa ia I me tātou te whaia le belea, whata lofa tua I le nganga maulalo, ia ma le nganga fifia foi. Ia ele ala sisi swafa te tauna lau alunga I swafa uma tātou te ofo tai. Le fo tātou militino nunga le prokalame ma loa fua ai lau o maua. Ia, fa malo ma fa talofa. Ia te outou lea he whea ngai ma ngā luenga. Ia wau te lo o nisi o lea ua uma ia break up ala tau ngā luenga ma mai antua ma malo loa tua I lava. O nisi o la ua already ave o la tau waso malo lo. Ai mo matou la ia lea kau whaakili foi mo lea ai. Le tau tau mingo ia koe vidi mai wa le fia fa wa tau mana wa le vidi mai kau fa mai ai le vai aso ia ai fa ia tu ai fa mai ele ma fai wa uma o witu la ma ia te ale koe ku ila lo ke fongi ai to fa malo lo si au ta tu te fa vai ma lo la to o seanga ia o te lo le tele o nisi o ngā luenga ia o te lole vai aso fai ule nei ona malo lole ia au isi ala ngā luenga tu ai ngā luenga fo ia le tātou te whaperitania ina o le furikal I ngā luenga ia le momianga tamana le ngā kele wha ai ngā pisile lockdown o COVID essential le nantonu o ngā lau kama fo ia la ngā luenga I peila o pampeng singi au nanga tau fo mai o malu le malo ia o malai valele ia o le tele ana te sila fia foi io e ia isi o nganga na ona tatou patipatia o sofia ia ele ma fai ona tau fia le operations le nga rua ngai fa au pea ma fa au pea ia e fa malo la ma fa talo fa tua ia te auto uma fa pe le nai te fai nga rua nga lava ia so malo lo ia malia ia lo loto o ele na wa vatu ele fa tu nga nga rua e te novo le le va ai le company ai se yo le si vaenga e o e malolo a talo fa fio yo le tala le lei mai se foto fretua so se fata fai taulanga fa talo fanto fa malo atu asiata ia te o tole nei vaenga o le fiafi fa tai to te talo o lo o manu wi ai fai vo so tato o tro fa talo fai to asina sina ta mama tina manti tua ia o lo mafuta mai o le nei prokalame o le o loina o le tele lava wo ma anga mai ali tanto prokalame o le Tautai A'e ma le Blue TV ia o tamba matina matutua
ia po o matua foi bela lea faapitalofa faapitoa atu lava ia te outou uma e ni se na fio mai le nei ta pisia se matou ofisa nei ma tu foi o ile ile tatou moana shop ia le fa tau atu ia tatou bitiafu foi ie ma tulaga uma te fai me alo fai tumu ala se matou ofisa le nei tai au se ia le fa tu muri e se atu ia se tasio ainga malanga mai la fio ngofale alili ia fui mono ia me se foi o niso ila tou sa matou fei lo ia na nei ia o le tina fo ia soso ese ia o nisi ona i tina mana ia u mantu te ua lava o tou e matua atu ia te o tou whaftai fo ia tou whamanuianga ma ua fo i lea mano e pu e ni ta tou wata ia pe tate fia o ui o le tele o frenze ia ale o whaife au io e mo lantu whaletua io na ia uta ma tina matutua ia o le mela lea e fia i le loto e tau tua mo o tou whaftai fo ia tou whamanuianga io e whaafitai tele ai le tou whaamaruia mai ia i le tau mawhai fo i o se vaivainga ia e longo pui ali ia ma whaasoa atu ma whaafiafia lo tau pa ia ma lo o tau ma manu melea o te fiafia lava ia fea ia whaatalofa ia uo ma paanga ma mai i la tau o lo o mai mo mai o le tele fo o niso tua a matutua e le eva mai fo i le lungo le Facebook ai matua sulu lava i lungo le TV ia mai mo mai afa pe o le te faia le vaenga le o folo fatu po fatalo fatu fo i le atina ia Mamora ia le mafuta mai fo i na i Mount Roscoe ia e masani fo le mafuta mai ma to dele lava o ma pa mai ia be se fo se utina ia vui ai le mafuta mai St John's ma to dele lava o mantua e fia le dei proclame fa malo atu fa afta ia tu Asiata fa manu ia tu Christmas ia malelo atu le tausanga fou ia ante outou malava ia ona o wafe mai la ia le rungo le tatou prokalame wo mapaanga o lo mai mo mai fatalo fatu ile fionga ile suima balu po le minister ko lango ngaruenga ia o si ia wo fo i rungo le prokalame be se fo i termina fea mai tatou ofisa ia le tofani wava fata eti malolo fa taifo ile mavta mai ia ile dei vai ngau le fiafi ia fatalo fatu le tofani tu faiva se uso ia sua tola wena lo peti ia male autoso le wodi ia au le leia kamale o la au lima tamale to le fo ia fatalo fa mo folo fatu ia ile dei vai ngau le fiafi fa afte tele mavta mai kirisome malai ha mo ia tu Christmas ia mai le tanto proclame ia joy afte tele le mavta mai ia ile dei vai ngau le fiafi e se foi Yunes ia ma tau mafutanga fa aftai mafuta pai le devanga o le fiafi tina wo ia fa malo le mafuta pai le devanga o le fiafi fa mo dia tu foi ia le Christmas ma le tau sanga fo so sene se pule fa talo fantu mai Sydney au Italia to tele lava wo ma pa anga le tanto proclame Sydney au Italia fa talo fantu pa feolete mafuta mai Sydney au Italia topofia festival mafuta mai Honolulu e mai le tau ia anta tau Honolulu le nei aso e wa Honolulu le so lua le nei balanga pe tasi le aso e pi nei ia America Hawaii fa pe foi America Samoa ia fa malo atu proclame mo utu malava faliu tu mau le mafuta mai i proclame ia fa talo fatu mo folo fantu a me se foi se uso ia salatielu risaki fa taida mafuta mai malia la faile fa taida mafuta mai no proclame ia ile nei vaenga o le fi a me se foi ni so auto le lungo le tanto YouTube channel fa talo fa lava mo folo fantu ia te auto ia ile nei vaenga o le fiafi a fea ila fa taida tanto major sponsors le Tasi Market Mori fa malo mana fa tele ile lango suina o proclame ile usonga le fa fiangainga Realty le foa tu pa ile vea ia mali fritua ia Helen ai me se fo yo le tato o finga ruenga manu ia ale fionga ale sa mali fritua na mafuta mai tato for Lloyd Triangle Road ia i West Auckland ai me se fo yo le tato ofisa ina i tolu so marfitu Verrington Street Glen Innes ia le mafuta mai ai fo ile le to fine ia ana masiola tu ainga ia me se fo le tato ofisa i Papakura Tasi Valulua Great South Road
ia le fo ile tatou au finga wenga lau fo fia mana tua uma ona o fa ilo antu le o le tatou fa la wiloa ile containers ale tatou Tasi Market le wato ai tonu ai mo no fa talo fa le PacificEzy money transfer half tai fo ile tau la kono sua me se tatou fa pitoa o lo fa tamo ele te mile nei ava no ai te ono manu malo ai I fa ilonga tupe o antu ile se fulu afe dala pea fa pea lucky low ngoa ile se iaso to na itasi ia la jo cash prices ta ilua se lauta la fa se fulu ona se fa lima se ini usila fa lima ona se I Samoa mo to iaso to na yo lo to le masina fa nga fo ile la jo app store le na me se fo le la jo numero fa so ta ia tu langa ile la foi no social ni Samoa Pacific 40 ma talo fa voucher o le ngalo ia le fo ia unanga taua mo o mia to fai ngofie mai se ona yo tatu ai ngai no umafio angai tua ia Maota Samoa service stations fa talo fa tu fo ile tu sala ya dora me se fo I ole au udanga ma sunga ya fale ma le lato fo Afrika wenga lau fo ngofie na I Vaetelo a fe ai ho tu lo ta vale po lo sa service fo ia se tūlanga la walunga me se fo o se au nanga sili ona fa amalia loto ia ma le tanto sponsors le tofina ia Lucila ma le Lucila Realty property brokers and Realty Samoa ia le na wa so fanua talanoa fo inisio na yuso ia na matu talanoa le weekend na te nei ia ma so swani fo yo le tau malanga Samoa sa ilisi na fasi fanua run na ile pesinisi ia no fa tu amo o mia se so swani best person for ia mafaiona vili ia ile so swani o le tau sala ia Lucila ma le Realty Samoa por tanto property brokers ia mo so Maota po se fanua I Samoa la tato atu le na pe no fa atu o le aso le nei ia te lona sila mai te le auto sa ma to atu fa meritanto fa la wilo le auto ai tau no le containers mai Samoa ale tato Tasi Market ma le tautua dele a tato o loa mai Samoa ai mai sea le tau I tau mafa fo I o le ia ma tai ai o le aturu mai le sami ia ai mai se fo I o tato fuo fa ile leanga le la tau sila mai na tu atu mai video kiripi le lunga a o loa ia le ua maua tau sila mai so se tu ai ngai asi saula o le wahu o le tuna apakoa lea ua to ai tau nuu I lau whanua o Aotearoa le ano lesi a wasu poesi matulaga uma fai misiluki fai paka fai Samoa fai palangi o le ulu so se tu ai ngā ulu mawhai ona whaatau aloa I le teimire nei o lea ua tau nuu mai totonu o Aotearoa nisi o loa ese ia le nā mai le tātou Wilex I Samoa Uncle Johnny lato askulimi lea ua tau nuu mai mo le teimi mo tonu o Samoa nei e mai se fo tātou pepa kofe lau I loa mai sisi kei koko Samoa tele o tu ainga o loha ese lea ua to ai tau nuu I lau whanua o Aukilani I tātou whale o loa e nai le Tasi Market West Auckland whaapea fo I GI ai mai se fo tātou ofisai Papakula o le tele ia keke sainga o masi popo ia koko Samoa ia o le ava ia o maua fangu Samoa ele ngatai leo le lenga maua fo ile nonu juice fo ile le malehani le tele na tonga fitia ile tele o mai ese so onga ponga ivi ma meti nga o le tino le fo to ai tonu maua mangisia ma vai fiva mo le fana ulaiti mo ele tele na meli so o mai pe o te tau I loa se me mauaingi ia o te fie fai lo antu lea ua maua I le Tasi Market tele o loa ia sa tau sa ili pe ila o le tamba le na vai fiva ma le mangisia mo le whanau tūranga o ia ma hofa fo ila vai atu leno tau sila ia o le lau alunga le ngā o le kako container o le ano le mole ia felesi mai Samoa e ua toa I taunu kamale o le wahu o le tuna le tuna yellowfin ia le na o le saula asi maua uma fo ia kama ngafa whapea ia sa fakusanga o ia risko inga sa va ia maua fo I
Pia fa ku sanga le 6 so se tu ai nga o loa mai le sami funga o le sea ali au le woto ai tonu foi ia I fale o loa le tanto Tasi Market o sina o loa le wo yai ia o fai pen o fai atu e me se la kamanga le kofi mai Samoa maua fangu Samoa maua ia me o pingaki o chips wa uma tu ainga o loa fa pena e te maua uma I le taimile nei le o tau nu le la tau container mua le sa tau talia ia fia fa ilo atu le o ai tau nu ia e te asia sei ua fetau I lava foi le tau nu mai ia ma le tātou anga antu ia sofia o le Christmas ia ma le tau sanga fo teimia la ngai wa kakau ai o nga e sa ili makangi ia ma faatu tulo sa se tasi o fale o loa awa o le aso atai ao a solo to ile weekend le ua available o mai tātou o loa ia e to tonu o tātou fale o loa nei ia ma le kama lao askulimi Uncle Johnny ora kai mi mua le to o fa longo ai wa mai to tonu io fa sa o mai au pe a face se ora tai mi mua le wo fa longo ai wo mai le askulimi ngai ta ilo vo ile tip top le pe tu sala markama le mana tua kama sa wa le lenga o si tu tonu o Samoa ia le na e ke lenga vala o sko ngo velo mori o su me o ere I mari Uncle Johnny fia ai wa ya ia le nala a ver fa tau mai 2 liters ia mai mo fo kama ngai la loifo ma tamala po ia I so se to inga flavors ina ile Tasi Market onisio nai vaenga fatalo fangia lea Mikael Schuster le mafuta mai rungo le Porkalame le vanga le fiafi mai se to fai le vau to lei matapula Julio ia se uso fo yanga loma lo to fanga loma lutelu ia mali tautonga fatalo fat Quincy Elizabeth fa moisea fatalo fatu mai se fo petelo to wai ia taunga itala faifo Vaionga le mafuta mai fo irungo le proclame mai Melbourne ia me se sunga ia Semu Yosua ma le tau mafutanga faaftai le mafuta mai le nei vaenga o le afiafi le tātou proclame JJ mai se fo se uso ia furuti lui kele kolio fatalo fantu ale to fine foi City Pearl le eti fui mono le mafuta mai I le nei vaenga o le afiafi malo le soifua maua malo fo le mafuta mai I le daibore tātou proclame na on tātou tātou malolonga le a foi mai tātou se initial tātou news update ia me fo lo tutupu ia me se fo yo New Zealand ma Samoa ia ma si o tafa o Pacifica pe mai tātou fa salong fa business nei a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu moto o Pacifica pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua foi ia fe maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue foi ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea mo I la tau e fia le tātou tama o le whai e te maua uma lava I Tasi Market. A fa fetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei e maua tātou pusa pisupo tu ainga le lei ia leo le pama le gata foi lea maua pusa moa I so tu ainga sizes fa pe foi la ka ko pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe I Tasi Market e maua foi pu mo whaalawelawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa a mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti e iai fo I le lātou o danga ua tā ua le money grant e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pacifica e tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife?
Jamie Robert ile uno sumle family tu te daily July 5 ile Jamie Manjo ni usila ia ile tatu ofisa utu au kilani e manu kaunei fatalo fa inisho ila jole mafuta bailungo le YouTube channel iyo ile sunga ya saina tinae ia ai mai se fo ila ia o si ukaisa marito mafutanga sunga ya saina tinae le mafuta mai nai Portland Oregon ia mai se fo sunga ya siu ia fa pe foi la ia sai o sila ma to foi mafutanga le mafuta mai Queensland io tasi le o stete e se lo fia i foi Ausitalia ia te sia ia le ia ka mo fai ngara ka ko bronco la tu sanga ia Herman Courts ma lo lava mafuta mai nai Masterton New Zealand ma lo fa tele ai wakele ngia ko paua wa pitonu wa nei tele na e ta mai lo pitonu nei pe o le paua le me e mua mai io wa le to ia uta mo pa di sa no foi la lona ia fa talo fa ia foki le mafuta mai ia ile dei vai ngau le fia fida i pone Ausitalia ia fa pe vele sunga no au sala ropati ma le tau foi mafutanga ia raga te leo Chris and Chand le mafuta mai foi ile dei vai ngau le fia fi ma lo lava le tau hatai ma lo foi ia ile filifilino le tau tua ma le unanga lau BluwaveTV ve se tatu purukalame ia e te mafuta mai ile dei vai ngau le fia fi tanto me tu ni so tanto tala o me se afo o me o tupu io e todo Samoa me se fo io o le nei fu ila lo langi ma ni usila dei ia o ma to ia o te roa ele ia se me ma tua i pisi ai o fa tonga lava o le Krismasi ma kua pisi ma to le longa se manga la te o so lo tuaina o lo fiu te tolo ma fa tali le o ta vale ia ona o le ma tua pisi lava ile i fa tonga o le Krismasi ma Sofia ia ai fa pe foi la o mai au eta penanga o le mai ta watu ta pena le fionga le commissioner fo fa inga palota le fionga ya tu e felolo John Stanley le o ta pena ia mo le po ai lava o le ato e fo ia la to fa inga palota bana tua e tasi le tu malo mautinoa lea ua toe fo'i e tapena le lantou faiga palota ona i lo toe nama le laina le tu'ua ai o le malo e le suga le papali'i po le fioga ia tapunu'u Nicoliheng ia i le'i mamau atu nei lata fo'i asofiafia ia ae fa'anoanoa fo'i mo le aiga e maise fo'i o pelega mamae ia ona o le ua tatou o'o i vaiva'ao asofiafia ia ae ua tu ai le malo le fo isa tu ile foi o le tu malo le o vai monga e kau confuse la channel le tele o i fai numero ne o vai monga tasi vai monga lua vai monga tolu e peisa pe wa mansani ala ta fai tau mai fai tau tu ai o fai ngoanga tu ai o tu malo zai ai nga fa ngu mela lo ia o tau fesasi ia po fi ia ta tonu ia vai monga la se le fia mai ai le au mai mo me se fo ila to e afifio mai fo ile tu malo tasila na le tu malo mo tino le a me i ta pena le la to finga balota le foi la u fa ilo manino mai le fionga le a commissioner fo ia tu e felolo John Stanley ia o se tanga ta fo i longa la na tu tua e to tonu o le malo ni tu sanga wa te ai me so matanga ruenga le malo sa ia fo i to finga de tele fo ia o te lo fo ia te ia le tofa ma le utanga e me se fo le tomai e fito i tonu lava fo i le ngā luenga lea le ua tāpena ia o la fo ua tāpena fo pe a whaapea e mai ane e toi fo i mai si sui e tonu le HRPP lava le asa o la tō filifili e whaamawai e se mai mana tua fo i o le vaenga le na le ua whaase e atu i le kota le ua te ena uma i la tau tolu mo lianga ia sa atu inantu ia la tau tolu o le palemene so o le tūlanga la lewa iai o le a se e fai iai ia iloilonga le whamasinonga po o la alu ina i tonu o le whamasinonga le vaenga lea o le ala ua whailo mai ele whina ngā lo le komisina ia ua matua tāpena tali mai fo i le tūlanga o le matanga ruenga ia mai se fo i o le office of inga palot i tūlanga e ono a whaataunuina ia wale whaamautuina o no fo nei ia e tasi lali tu malo mautinoa ia leo le ato e sauni le lato whainga palota ia te lope a mai a yo a Sofia fia
mana ia le unga le palo tafiti mana ia le unga le palo tafiti le na matua vela nei ia tau matematenga ia pe toe fo i mai ia bani marama ia pe ole asuia fo no fo tavita pe ole asuia fo le finga malo ia mana ia le finga le fini va ala vaenga le ora tu ole na sau fini va fo tai rufu no mana ia le finga ia fa tari rola ia le ile isi vaenga le sa le si fo i party le na mo mai o lanto no fo ia po fea e li lifa ia po fea li lifa ia lanto la kolango ia muli ia wa avele lanto la kolango e toi o pongi le tangata le sa ave fo i mapale mi o fiti ni tausanga o tuana ia o kala ikiki mai ia o le pale mia le ngo kai loanga fiki la vai kai o le fiku se full po le varu se full sa uanga ile early 90s ia le sunga city veni rambuka ia e peitaila le la o toi fo i mai tonu o le mana ia o le anta le e fa le wa mai ne fiti e lua ka manga ia te bana fo ile e tala no ia o tato ia ile fa so o tato ia ile update le e lua tata ua o mau mai ia u ia ile unga finga palo ka fiti o le anta mua o le ata lea o le ua masani mai loa le lei e iai le aso e sui ai ka tusa ua le ai se fete nga ina ua le ai se tau fiofi mamau ua le ai se manatu fo ile le e toi talu inia mani ua iloa lava e nisi e ka e iai le aso e sui ai le finga ngalo o tangata o le aturu o le songa manga ia langa ia kea ia nang faakali ai sau le lifa le si vaenga o pongi ia vaenga le se sui fo malo o tulanga na le wai ia o ta auto mai ai le la o to e tula i mai ai ia le tu or ka malo city veni rapuka ia ai ua le manuia tau mafainga ia ale sunga fo ia pani marama o le vaenga mo la na ia ja e ta ua ia dia le unga o le tau mawhainga me se fo i o le ia fiti ma le lantou fo i whainga o le vaenga lona lua e ta ua mai ia dia ia le sona mai ia fiti o le vaenga fo i le e mamalu lava whainga ma le aloa ia lava o le unga o le palota e au noa ma se ave o le whamisingonga matulanga whabena e aloa ia lava e umalo ale palota ma e ale lei ua fai le finangalo tangata fasavali lo alo le ava pe o tala e fai le anga tonu fasavali lo por kalame la ntouia o le taua ia le na ia te o le la tava ia tul fa te inga le wa mai ia ma le vaenga e fa popo ai le tulanga le lona lua o i ta tou te lo ai e ma fai fo i ona toi fo i mai se sa ave ma te mua ia vai la ia wa utele lo e u pe i se sia ku o le Pacifica lava ia na tu po se me fa pe mo fo ile ro se sa pare mia ia fa ia ina toi fo i mai toi pare mia ale ala o tu la i mai afiti ia mana ia fo ila le fa te inga no winga ia e fitongi ia fa so yo tua oi e ko ki pe yo pese fo ie fai e sa mo ya so yo vela me o poula e me se fo yo o mo me ia va ma tu la fa pena le ile pese le tele na fia le o lu mai langi ma pese walu atu le afi ali te vanga hada lo fantu ia le to fate vanga filimaya ia le mafuta beli vanga le fia me se fo yo le diso o to ma wor tanto proclame wa ma sangi la vaenga na lo winga la tu mai fo ya tato ia la ngalenga kupu e sao ele na tupu e fo ya tato ia Samoa ni tausanga o tona ia tu paule vaenga o le uti tau mana tua ia Samoa i le au ngata tai na ia sa ia ile taimi na ta o to lua mai ai sa ia ile taimi fo ile nga sau ka o ko lua mai pale mia sau la ia tu e fisu ia se taimi vavi ia ai o le mana ia la fa te inga le au mai fo ia fiki la ko ia no winga ia le ia ma fa maongi ma tulanga fa bena ia la le taimi te toi fo i mai o le ka ke vai o fo o ma tu ali ka kale o city veni rampuka
Ono winga o taimi nei sa pale mia mua ai le fo I tangata. O se kaimi o lai lo na talavou. Ono winga o se taimi lai lo na talavou ba le tate vai atua. Ia mo ia lai malo si ar koinga. Lai matua malo si le whainga fo le taitanga. Ia, whafte ia tu wau te loa. Ua tele fo I ka kou Samoa o lea e mafuta mai fiki. Mana tua fo I nei porkalame. To tele fo I la tau e le ngata o loa o tauina universite fiti, a o tauina universite o ekalesia, o nisi o loo iai ngā ruenga whaatalai, o nisi o loo iai ona ua tala ngafa I ka ngaka fiki. Ua whaai poipo atu I le au fiti. Ia fiki mai fo I whaai poipo ia Samoa. Ia tele la tātou so tanga fo ia e whaafitai fo ua mai a fo ia le vaenga mo le fo ia turu la tau ia. O lisi vaenga le au te vai atu iai e le I tātou update mai Samoa. O le fo ina fea I se saunoanga a le fionga iau pito le aso na firma whaatala noanga. O se ia I runga le numero I la tau le ua toe wha fo ia tu I Samoa. I la tau fo ia le ia e kau kikele anga kako whaonganga le upule ua toe tipoti atu I Samoa. E le o le tūlanga la fo ile e le o le toe wha fo ila I Samoa le tūlanga fo ile le o no le nofo wha sori tūla fono. E le o le nala le arua tua le tātou. A o ila tau fo ie nga soi fua mwhanga ngau I Samoa o mai I nei nofo mau I nei. Nofo mau le leia. Iyo. A e soli lo le tūla fono ma whaia tūlanga maa le ale o le tūla fono o solia. Tuli mo la tau whaasalanga whaafale pui pui. Ma e aloa. Nga o nga e saua I whafo ma whai koko o le whare pui pui. E whaasanga I whai koko o le whaalele. Ave lo mo I Samoa. Tangatala na le e whai atua ila u whaasoa. O I ngā le u vai atunga wālua luilunga le whai numera. O ila tau ia toi whaafo I atu. Nā ni e ora ma whaasoa fo ia ma le whionga iau pito ana nafi. Nisi o mātale tala noa fo ia whaasama noa. Nā au tau tā pāile o sona whina ngalo le vaenga lea. E waina whai e ila utala fo I lele. Whamata o le a fo ila so whina ngalo. E me se fo o ele te mai mo mai. Whamata o se awala sa o le awala. O lewa e sau e ngofo mau. Ele o le tangata le whangau New Zealand. Tangata sa whanau soifua e Samoa. Liliu mai, po le alawa le awala nga e sau ai, o e lai kiki. O le tūlanga le iku sa penga e sau o e lai kiki. Ai a mantu ia lau soli ku la fongo. Ua matua mantu ia. Nga o nga malava na tuli o lou whaasalanga. Koe revoke le au vaenga lau nofo mau. Ai koe whafoi o I Samoa. Vai tonu ana le la tu le te vai tu ngai le article mai tatu nos pepa mai Samoa. Ua makua ma walunga le fai numera. Rono winga. Ma ole futa moli ma wina ya uia inei ole atale na le ia. Ya ai ole aso fina ngalo. O e Samoa ma me se foi le te ma futa mai. E sa ole me e ka kaua fai le me. Whamatau se tali sa o lea o le tūlanga o le whaafitau li lea e le nganta ua umanga kuli lo whaasalanga wha le tūla fono. O nga e saule I kua ave sa o e toi whaafo I Samoa. Pewa e o ki whaalua ia. O le aso whingalo I lea tūlanga. Au mana ia fo le vaenga le no foi taute. E la nisi o ta mali o le aturu o manisi fo I Samoa. La taute tau mawhai. La taute tau mawhai e tau tu whaatasi ia se porokalame. E toe tau mawhai ai. E toe tau mawhai ai ngai kangakangi. Na toe wha o a ole o langa e toe o la I Samoa wa ole upumongi. E ole masangi le o langa I Samoa. E le o se fia papalangi. Ai a fua I le piliota ma le umi o le taimi sa au mawai atunu I fafo. O longa a inga konguange. Iyo. O longa a inga konguange nei. Ma le tuala. E ye ila tau fo ie nao maya o la iti. Penga o mayo ka I se furu lua se furu kolu. Leo o le tūlaga fo ile le waka I kolu se furu ka I fa se furu kausanga. O mana fai ole. Tai pei for mele le fai nei le va o se dalia ia mangi usila. E le ofia fia lava fo ini usila.
ile prokalame le fai ko ina mai nei ma usitali o le 5 o tasi 501 le ila tau fo ie le solia le tula fono ai sa wa ku ngai pana tu o le siki ngi usila o antu le o pe te no fo mau ai o ngi usila o ia usitali pe te seni ai o ai nga o nga fa le tonu la vola wa mi o e solia ni tula fono mantu ya wala au whaasaina i tūlanga fo i olu whaakauinga, tūlanga fa pena o le matua whaiami o matanga i oe i tamaita i po o le alawa le toinga ia o tūlanga fo i le o le whasioti tangata tūlou le whafonga Samoa o tūlanga onga fo ngai koe whafo i mairola ia matua ilika ka ngi usila ia mawhai atu ia Ausitalia. Se ku inga wai umanga ka ngaloka oe. On koe maile oe. Lea fo ila ua whai e ni usila. E na wai la lo vai ngol Immigrations Act. Ia e mai se fo i uwhi malanga inga. E ke koe fo i Samoa pe a uma o na serve lo taimi. E whaale haa ia fo. Lea so fina ngalo. Ia Maria to fa be se foi o selfina fa talo fa te auto o le so o e fina nga lo ile tu inga a wole mai ro finga lo foi le fa pe o maki ai si so ia o le la or ki disi mas la tale sa o ka mi ki fa vale ma to la tar ki disi nga masi o ele fia io o te mai so fina nga lo foi le fa pe mai o le kika ai au mai lau oe whaato whala i ngā mamanino ma lau whaato whala i ngā lofa. O lea e te au waia i lea kua i ngā mea. O lewa e saua e ngofo mau. Iwe. E misia tangata nofo mau. Ia o lewa vea wa tau o tangata nu o ni usila wa e pāloka wa tutusa le leila wa i anta tau. Ma lea i anta tau wa tangata na soifua e. Maola e te tono le tunu ure nei na whanau te tono ni usila. Ai ka singa me tau o le aso fina ngalo e fe kauina ngā mea. Oha, o le upomboni, o ki whale ia ai. Ia, o le upomboni ale na. Ta tia peno whaiantu, ta tia le tangata fo ile ele o maua pepa. Le nofo whaasori tū la fono. Ai koe whao popo iei malea mi o paa a. Le ilar kamalanga. Ia. Ua maua ave ia o loa whakamala. Pai Felicia, o loa whatamala. E sela ele o le vaenga la le nā le au atu iei le tātou whaasoa, mai whaasoa le mata upu le tātou taladoina. Ai o ila tau sa no nofo whaale tū la fono. O laenga le leia. La ua mantua o le whinga tāle iei tangata nei. O le winga wala io no mana o whaasoa fo i le mata upu le. O le whainga kāle iai le mata upulea. O le toe tau mawhainga o lo lātou o langa i Samoa. Ia a whapenge langa e sau mai Samoa ka inga o laenga mau poposi o a inga. Ai uma inga o fia 20 or 30 or 40 years kalunga e ingei. Wale ai mangisi. Wale o toi iai na iau matua. Whakai ka inga rau te vatua. Wale o toi soifua mai na iau matua. Ia ua ta ape wa orko ke leo ka ku kai fa penga ai ngai Samoa wale o toe ato tua pe yo le mau poponga sai ei mo wale o koe kukusa wale o toe ni si fale la sa no vo a ole a uma toe avatule nei tanga ta i Samoa uma nga kuri le fia se furu ka usanga le nga loka i ngi usila tatala mai fafo le ise ava no esa we fese fa ka pole ai ave sa o i Samoa ia pe fo ile na avatua i Samoa wa matua le ai a toa se toi wha moe moenga. E penga ngā vea fo ile le pe o la wa va toi tate musu inesi i te ua a fia fua fina ngalo le toa tele i la tau wha whonga. Ai ia te au. E fo ile le o te tau wha le anga ele i nofo wha soli tū la fono le tangata le nai nei. Ele i ngofo wha soli tū la fono pe wha e overstay es fo ile le. Le anga ngofo sa o a ilanga ngofo mang. Ia, no fo ilona turu. Ia e pe fo ile se foi ngā maile no fo mau pe e tongi le moe ule afa. Se foi ngā maile no fo mau. Ai au mai ai mai ai inga ia. Pe e wha fefe mai ai oi.
e kauanga e sa vali le ku ka makau o le kai mea ke sa vali le ku nga vali fal pui pui oi ko ave oi sa mo fa le nga ina anto la uno foma ia ele o ya mai ala se sa o tonga oi tu sa ele o mai o le te no fo va vai e sa si le ngo fa ingole na tu wala nga e nano te fa yetu ele ai ma se si e ako ako ele ma se si so nga se la upa sing awa pe e te sa i mai nei o ele te fa mai io ia lei wa kaunga ave se ngai de o mo mia nga kaleanga oh ia wale lei ele ia si anto o le soifua ka foi le nei ele ma fai ana e fai taulia po ele lei o ele anga ai paule me te fai taulia ai o ai ua maua a o ele maua wa ka ko fai tau fa pena o tele foi tanto le fai tau se or kamanga o makwale anga se or kenga pe or kenga makwa le anga la ia ai matua fio lolo ale le anga or kenga la ka le anga re ka ke le anga fa tu ifo ai ia te pe ua matua ioe o matua maso ioe wa too much o maso a tele le na tu inga dulanga so la tu se tau fai tau ni se fina ngalo ia se ka ko aku le fina ngalo ia tato amanta fa tai nome mai sa tia o le we confirming a mainga ia tau sanga o le to ina o se tiveni rampuka fitus fu malfa ia o maku fo ila skivengi le o to se e ve matai ta ia fa fitai ka wa ia ko ia nome pe ia tau ia sona so tanga ia sitiveni dai tato atu finangalo tau sala li amanaia ia se mai se oe ku kornge fiafi ele kai fetaui na tu la fono fa pena uma na tuli fa salanga ai to ave Samoa lei ma se nga na la tu o faina ai na no fo mau ai ta ofito ave tanga te Samoa te tau na to fai lo na to fai le lo longa ani usila ile la to fai unga le na makaya mana ia fo ile na ole aunga le tau tuli atu i ole upu fo ile le pewa fa sa ka lo fa rua we wo manga kuri lau fies furu ka usanga nga ya ese mai maru ko ro malau fa na pe fa pe fa po se fa nga ia pe teru ese mai maru ai ia uma le nga fa u o i kongo fa pui pe tuli lo fa salang ia ko mai ko kuri mo kuro mo ia ta to antu oi desi mona weni fair enough ave to a matana fa ta nga luwe ia mana ia mana tuala le la wa lua fina nga lo ye mana ia e kilo mai le si side ai kilo mai le si no mo winga o le winga o le tala to fa fo ye to fa to fo le olanga ile olanga finga ka la ta wasa mai mana ia tele mana ia le ole Matalena okay Matalena Boliola e se sau ka ulena au tele au wai ona e failonga tangata mangaia le la ko vali mai makalenga le sila point mana ia le sa ile kangir ka mai ki kuwa oi ai fe ia le na tai Maria to fa po to fa hera o tele au ia Asiata please fai ia te sinta e to fa fo ia tu ana tu la fondo ia maria e sao ela ko ia venga ka ngofo mau ngi usila ia Taupea pe no fa ia tu ele ia se te tala lo fina ngalo tone tau moe e pe lava o tatou i Samoa e te solia lo le tu la fono fa te amale nu fa ia tu ai fo manai ai o le point le au mai tonne ta ko ku ke isi le point tonne ale fa il tatu fa so e pe ia o Samoa a fa sala fa ke amarngu magaia sa o le tonne ele wala vala le fa pui wala ga le wa e au mai tonua fa ke amarngu ole fa tu sanga o fa ke amarngu o fa pui o nga o sodi la tu la fon ai a fa pe ngela o le o fa ke o marangu e aru ese marangu uma kausanga ai ko aku
koe ave ese malo fale wai pita ua tata whapenala le mele tu sa ole ua whaalua nga ea moa le avenga ai mana ia o le whina ngalo sunga i Antone langa i te taula wana tua a whai ua soli le tu la fono taui le soli ngā tu la fono le ala i le whanapui pui ia e le ngaka lai ngā umaranga ai toi ave ese tua i mo oe mai nei mana ia tai au marino si lanta ei ai se fo pei te masalo e mo na o tangata no fomau ai le mafai tangata o sitseni ta ilo iai ai mea na i ta uai le fai o le sitseni mana ia manga i finga ngalo vai sa u ar finga ngalo ke ki o mo ai sa o te loele o afia le au sitseni man tu le te tala no atu lava o le no fomau o le no fomau ia le fo shua to ave o Samoa pe afa pe o mafa lau soli ngā tu la fono wa ye isi e mafaianga e soli ku la fono e veo le traffic sa me tu la fono ia wala ai ka lafu ia dai tambai me fa pena o kama maku ia le mafaianga au sia o ko fo Samoa mana tua o mana tauto i le tuspa ia o le a avea matangata sitiseni ini usila mana ia ia takoku ia le vau asiata o lo manatu ele te tau ona toe fa fo ia i Samoa awa o tangata nu o ni usila le nan tangata a faila o toe fa fo i Samoa lo no winga o ti fa alua ai le tu o i pe ina awa o le tangata nu o le atu nu o ni usila ma ia mana ia o le tau o nei vaenga wai uma e ave fa atu o lalo e me se fo ma de tuala o le malo Samoa to inga vaenga ma faiona la to to e talia mai le to inga ma mai le taru sanga fa pe i fai unga fa pe nei pe yo me le fai me Australia le finga o ko New Zealand le fa ku te sinda anten le hai tu o pe ina o na o ta o to fo i tanga tanu io ia e fa mai ia Australia le ia vakulanga fanga ngauinga o le kalanga paualo le pointi le lau te au mai to e fa fo ia tu lana na fa nauina mana ia le finangalo ia peto e lua ni na i manatu ia Evelina fale fata talofa na u mana tuli fa salanga te tau na tu ia se avano e to no foi ai ato e soli lol tu la fono ona tipo ti le Samoa nga ia fo e vai lanta tu le no foi tu te tala tu le avano e sa mai lo finangalo na ia le ko inga fa to fala inga esa ko ia singa warning mo foi la afa pe foi la ave onga olanga mausa o le matua nga o le fale pui ai mara tua fo o le majority 65% o tangata ia le sori tu la fono ma o mai mato e sori atu le tu la fono le fa mawina i statistic a le matanga ruenga o corrections in New Zealand ma i le famasino ono se furu lima sorry 45 correct me pardon 45 fa se furu lima pasene o maoli matangata Pasifika Maoris and PIs le lai la vea ka ko sa mo tono tangata Pasifika fa su lima pasene o ilantou le sori nga tu la foto ai mana tu o le foi la titala no altu o ono ni tau sanga tu na isa o nga lue fo i le pui Mount Eden correction facilities sea sori tu la fono tu na tu inga tangata ia le o ke fa ku sa ata itai sea ona sori tu la fono tu be once in a while o le to ade le lava o la ko le ku mo le pui ia o ta maiti lava matangata na soifua i nei New Zealand kamala ia loka ku ngei umanga kuri de koru masinga wa isi e woni o tanto ye de mele o isi e woni o popoto umale woni nge read the system mana tua e te tau fiantu loa for more than 3 months e ke koe sawi fafo e ele menta o le walk to freedom e mai e lau kupe ia oi e te toe safari ia o le system le na e ovalo ma le tolu masina na tau fia oi pe na lokaina oi ia pe tau fia fu le remand e va tu oi fatel tali ai
pe ke fare pui pe ke le fare pui e ila tangata e vatu e le talia e palola mai tua I remind ai email iden wa ole it's a reminder correction facility e ma tua la ore kele o isi awali e ma tua fia e nga ko ko ngofo foi mo toru masina a ola te me te sau fafu e tala mai la walk to freedom pengifiki e te sau mo e ia nga sau ar kamanga umanga o nga tu sa na uma na inu toru se launa ia to e mo foi masailing yo ta vale leo o to loka mai foi wa e ala ila to wala to wala so fu nga fa penga a ona itangata ni e once in a while le fato a tupu ai se me fa pe ona o se io o ka ko po le ama le alu tanto fa so ile tu pa ia mo tanto tala no le fa tu nga snap fa pe nei o le ita ma le fia me tutu e mo o le manta le fa le tonu ia ai mana ia le fina ngalo o le sunga ya Evelina fale fata ia dasia le tatou fa umalola ia le vai ngale tau te fa so ai Josie Rata ala I faiva sele kamalanga a fai ele ia lo fala vai sa mo kalunga sa o ka se kadi o ka ngaka isa mo I kamanga fiu e su ele ai ya le na ya mana tele le vai ngale e tawarunga ile tanto wa fa so ele le vai ngale fiafi ole mana ia le fatupu mana tu ole sa ole fina ngalo fo yo ole to finele ia Josie mana ia e fai malui ole mo ole mio mai ai tua se lu itele ole lu itele afa pe ole te fa fonga mai o ele sile fai al mele ole fie fo ile le fai malu le tu la fono pe te fie fo ia e o nga fo ile fo tuanga le e o nga tele fo ia fa si fo ile tatu fa son tatu atu le tatu malolo ia te e o nga tele ia le fo tuanga le nei e me se fo nei tu inga fa fitaudi e au ngā mo oe lea e fia tele e vili leo e fo ia whaafita au leo lou ainga mongi ala utala e au ngā tele mo oe ma au whaatu voi leo oe tele whapeo tusi aturo urima mo tātou mo oe lea te fia e vili leo ngā o singa mea vili leo sina mea vili leo e te mana o fo ile leo mai leo e au mai le malo si anga ina ia tau ngau ai le ami o lo to lua para tu fo o le tele o taimi le te vili ai le tu la fo o le kele fo inga o kai mi le fa mau mai ai le tu la fo ma mata mai ai le tu la fo le tu inga tangata le ai o e mal tangata le ke lipo kia ko marua mafuta o le lawa lunga la na ma le fautuanga le na mo tanto ia wa ia fa pe foi originale te fa fonga mai o foi nei ia fia matangi lo fina ngalo io ia wona te tenai lo fina ngalo le fa so ai a fa ia o la mo sa le fa o le vili o leo I lo to alua ia a fa foi la o le a o yo o ngai o ia e talia male nga fia o ke ko e kangi ma e to e fa to esi ma e to e alu e no fo le fa io I manuka ma e ko e pisi solo e so e ulo ia e tau to e tatala mai ai tua ia se auto lua po se au po le pele ioi wala nga o ena e mana tua foi tu la fono le te mile nei ele o to e mawara me foi le ele o to e mawara skai foi le sa fa ia soia e pe ia manto foi le o to pangota ele o ko e mawara skai nga foi le ai fia mana o fa moel tama no ile wiki ia na ro vilia o le mai le roka ia ele o toe taulia le tamale na ia na ia fo ile tatala mai a fa pe fo ile la e taulo fo e ka ofi ko inga ke le social weekend na te ia le wa fese me te tau fa isa io ina ia a vesito ina fa moi ma video oh I'm scared he walk around with the knife io ala sa vari soror kama lo mare falawa umi kama voile le French bread
Oh, he's walking around with somebody that looks like a stick. No, maila ia leo uavi. If you want to go inga veko. No, it wasn't a stick. It was a bread. I already ate the bread. No, take him. Ia mana tuala ave ia le tam ina aso. Ia lai koe aka foi la. Ave lai na foi vai taimi. Ele isu ia le tula fon. Se ilonga foi ke koe ala ku o e ke ala koe kara mai ko ia foi la ia le nga sio fo ia fai solo vai I fai papu ia kila I sa fo kila. Ia na uma foi ale wa e koe ke ia el tai ora so ka fo se ko anu wai la wo ye ko au mai ko o le taimi la le nei wale o toe ai ngala ko inga maunga wo sui o le taimi ai te ave ai ma ave fa tata ai si o to ruai ave le tula fono e te fiu o e Mary e te le tu te toe tangi wale ma fai wai lima o le tula fono paula le mea o lo pisi mai ke sau e kausu e su e nge au kusi mangi au me fa penga e toi tau lango e siau era le fa mai fa ia wa wo fau tu fa pe ona pe se a fetangi sini tama o e mafuka mai a Lucas io o e mafuta mai o el tama o ele tantangi a velo to lua se o le matua e fa le ko tatou malolonga foi mai ia tau runga tatou proclame le vanga le fiafi Oh, God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu auntie và bảo là mang lunch para okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Fa auntie. Barbecue? We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No. No. PacificEzy le masina ato o te sema ma maua I loa mroa en tonu manu malo ai I whaino matupe ta I lua se lautala e wha se fulu o sa mia mo lara whaapitoa mo le kiri se masi e se fulu whailonga I se ina I venga so te tasi e a fuatu le stona I se fulu o te sema aso se fulu fitu lus fulu wha ma le stona I tolus fulu tasi o te sema ma le tuala na whainga pa anga ma le moana rinto si Samoa e te le tavale se ese te fili mai ai e whetau I maso se wha amoe moe mori si whaamtalanga wala au le PacificEzy I le ovalu se lau o tasi ono pole lua fitu ono fitu iwa fitu wha pole lua fitu ono fitu iwa valu wha ia maru I tele le kirisimasi ainga uma o Samoa whawitei tele le langolango I le reitu sanga PacificEzy o laupa anga mo tupe whamamoli I Samoa Te mira wa dio le wata tonu le tu lai ono I le tautua ma le umnanga lau BluwaveTV mai sona pro club le tautai A'e ia maru ia fai so tanto tro ia le da fa so le la mo ele ni vanga o le fiafi io le fora wala tai so fiafi o tele fiafi mai tau pa fa pe o fai lo tu lo tu puana tia ai de lo tanga ta umoro ngore nei pro kalame io tanga tai tumbu le alo lofa tumbu le ono sai tumbu le fa pale io o wana I tu puna vaenga na oni tala ta tu titri ai ia ai tupu le fa tu le tu longo ia le sona fo ia o fer kama si so ia ai fai fo makango I kinga ki le fongi ma vili fa la so o la moko fa la so o lo fia matautia io ai o ia te mi fo io le tonu u ia na o le fale al fai au sa e fie ke aru ia ia te le ase matautia ia e pa le ni ame uma ele te fo ia ngire matangi
ele o ele te fo ifalala le la au ma vona falala wangi ma tang ele na alua nga fu ila le tatu fa so ia mo itu melua ia fusi le fa o malo le o mai tau atu ia nisi o tatu patai tu na tu lunga sunga ya suali Joseph Suali ia le la to filo inga male pulenga ale PacificEzy money transfer i Samoa ia me se fo yo le o nanga ia la fo ai so tupe i Samoa ma tua le fo ina fa mapu ele la to fiso so dinga sponsors le balanga tu nga te leo le lua se fulu afi le sa awantu le fionga le na porto fa tu ilangi o ye fo yo le CEO o le lakapi ia ma le filo inga le na ma se tasi o alo ua tasi le o superstar le tato au ia e fa tata i mole aso lua se fulu ma le fitu le maua e to ai to nu mantuai le si to tele o le au lakapi liki asio tato o tunu taurunga le programa le vanga o le afiafi mo le toi malo faanga ia o le alo atu krisi pasi fai mali a fai o tausa ili se fale o loa fai isa fa tau Tasi Market e te asia si iai mo so o se o loa lava mai Samoa o loa i New Zealand o loa mai Pacificai mai se o le tanto containers lea ua to ai tau nuu i lau whanua o Aotearoa nei maruia faso so kora le vanga o le viavi tato whiloa i le aso taiau soifua mai maruia. Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. Talofa, welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala i atu lo mau. We will see you again. God bless.